Kulindeleke ukuba umnumzane Cyril Ramaphosa ongumengameli wakuleli loMzansi Afrika amemezele ikhabhinethi lakhe elisha namhlanje njengoba-ke mhla ka-30 kuJuni 2024 ngo-9 ebusuku uyobe sememezela ikhabhinethi lakhe elisha. Angiqale nje ngikubingelele ngwamukele le channel Maswidi Mina Production okubingelelayo umxolisi mfana kadlomo ngaphansi le enkandla enhle ngokusiholela. Mangabe-ke uyaqala ukufika cela ukuthi kwenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu ividiyo engizengayo-ke njengamanje uludaba oluthi-ke kulindeleke ukuba umnumzane Cyril Ramaphosa amemezele ikhabhinethi lakhe elishasha namhlanje, okusho ukuthi-ke ukwazile ukuthi abonisane nalawa maqembu aku-GNU onke o-10 bakwazile ukuthi-ke babonisane baze bafike kwisinqumo-ke sokugcina-ke ukuthi wena uzothola lesikhundla, wena uzothola lesi, mina ngithole lesi, mina ngithole lesi. Futhi-ke ugcine kwazile-ke njengoba ngizokukhumbuza ukuthi-ke zike zaba khona iy'nkinga phakathi-ke kwakhe kanye-ke ne-DA, saze-ke impela sayiqamba sathi kusho khona ukuthi iyaphela indaba ye-GNU, kanti cha kuqhubeka yona-ke le GNU oyaziyo enamaqembu afana no-DA, o-NFP, o-IFP, o-PA kanye nayo-ke ANC kanye-ke namanye amaqembu afana noGudi, o-FF plus. Uma ngabe nje sizobheka iy'khundla engase-ke y'tholwe iqembu le-DA ilezi, sizoqala nje ngubalele ezominister ngqo abangahle bayithole, zingaba yisithupha esika-agriculture and rural development, esika-forestry, kube sa-home affairs, basic education, public works, bese kuba communication and digital technologies. Lezo-ke nje ithinta ama-ministers kuphela, bese kuthi-ke ko-deputy minister kwa-finance, trade, industry and competition, energy and electricity, higher education, small business development and water and sanitation, okusho ukuthi nje bengamela konke ukubuswa kwalapha-ke eMzansi Afrika. Lapho khona bengenabo ominister bengakwazi ukuthi-ke bathole o-deputy minister. Iqembu le-DA lona qembu-ke lizohlomula kakhulu kule GNU ekhona njengamanje. Baningi kakhulu-ke abantu abazophelelwa-ke imisebenzi namhlanje, abantu abafana-ke no-Angie Motshekga kanye-ke nabanye obabubheka icele, kodwa-ke yena already obekade-ke eseresignile. Sizolinda-ke ngo-9 siza ukuthi-ke izoma kanjani ikhabhinethi yakhe umnumzane Cyril Ramaphosa. Uma ungafuni nje ukusala ngaphandle ufuna ukulazi phambili, ngenzela iqiniso lokuthi ucofa subscribe ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba, uphinde ungakhohlwa ukucofa-ke leya nsimbi ebizwa ngo-notification bell ukuze ungeke usale kwividiyo elinelayo asidibane khona.